inche maite kura ya inongwa ka Nairobi sangira na wanda nyake buya sangine sali gine manyete kule line Okong'O kero wata ikondo lili ali otarate no tebe yes no muma de sabu to wa kadira kin we yagyo motwe kupinga bonga Nyamira nda akensali mayanga igombwate kura ya abantu ba Nyamira bonse pe kuna bono ya ike yo mondo mukoro Gachagua'S nke yagyo manyete nda hongo aka no yes lakini ngiyoro mo mondo na retete kintu kuri kushias monyo legende nga shiasi akatenga shiasi nga ntunto bwati ntonyora corona ni cyo PS nga bayiko baro bwata ba PS 16 abagambi ngende nke yagyo mutu ntakamwakere makonya ndenge yona ashishiasi rende ngakinkoba ngatewa ngachishia ngakibona ngwakero umuntu oyo igekoma kenda amangana shiasi agenderera PS tindora ngatewe ntongo kora ongo nda kwana nkane nganya kusitu manire shiasi nda mwakisiko manya ko nangete maganda biruto bona bo PS cyo cha kwa kere nje naru setio umuntu wato moroyo go pimana na bona maite chief gese nje nanya ko saya fosi wani lakini ndina kuone te shiasi ngatenga na tokonyiro korugusi na ndimo gacha mukarigo semi TV nere na roja bantu bakwanete ani maite ruto na kaligere korugusi bantu batenga ntuno Okong'O Omogeni ata shiasi atotageti nganyoro maite chuma ruto ndange irio mbegire ya fosi wani oyo kale gontalia boro yona nje ko ari president ndebe bona ari na monya tenga gogotorwalie sindani yaye no wochenjeri shavo ndigeri aka PS ganyire wochinyamira ari na litora kana ngambu mbuya tole ase igo na bongo wako boche igo lakini kire ikira na bongo tema na beke kura na Nyamira kwa beki etagete kere kura ya neyemo ne ya ino mogaka mugiemboli ekure litali ko soli na bora nyoro montago ikario ukiro akanyaro tago imokiro no mundu akwani molikoro kero mokole di molikoro lakini jira wangu wake sawa nge statement nkuru ne iko kuna bantu bana kuru county ya Nyamira se yongo temande se ko represent nyane kana cheta ali nyali bali tware ko tara mangana ye chai kuma nanga ke bali mi ba nyore e bonus yerense weso no mwanya odelebi bonus ya yerense bobe na nyona na ba minto ko kisi county ba tenga aye toramo njira kwa na igoro ya shareholding yeji anna baro mpaka uliro PS mbabwa to muntu liko kumochache ulenge PS health no yondo liko konyango ona una shareholding Gachagua'S nyeretete kisi na baro babwa dio PS tuwe kaini tonsi tuwe kaini igoto ko sababone president nga to amokonye to arusiri mondo shareholding wono to are broad based na ndu to rutiri agantu gocha go sabon na ne biro bibira ali bibere e patiri da nenero raira tigaire wono marake baminto obato ni general wajira aralia siaya umondo lio gachete chibesa okoroku esiasi treasury okoroku mbadi urueto mabe oirire amangana yechi chitaya yani wo chitaya chimese olio okoroku wandai nere nkuru aralia siaya akitago itoroba tega abugai wesaba nagai ebinde binande twaro chenga ngana ndi Junet Mohamed Korumigoli ya kiriye gotangazo karokyo mwambi mumbwata kiriye go bago tangaza ko chimigoli amato to gosoka ali aronto ko chigo itabo ndo gwanje biro ko nyaso bigende byonsi pi tigaraira nera itobote ko sabana gaji tiga itobote na intuntu abo DM na intuntu ake kura na intuntu take nya renya mego tioka koruruba ko moi no abana bitomba baso meta yes igono to tanga onye kindi yo ko nyoro bo deputy president onye kero kyo bo CS gego cha Nyanza kewe eje miyo mugusi korwe county aralia ya Nyamira nyoro kibali tola mesa mangana ayo abiye murena nchabo murena kabisa
Jumaine mangana na rongo ile senate nga mwanto mete korwa. Ota inu mwanto mire. Aina rongo ile senate ro. Nintaka oranje kuchage chiro mwana minto ndo bwezi ole county ya Nyamira. Lakini kitoko Rwanda. MCA. Kwa sababu jopo la IEBC wale makamishna ambao wanasimamia IEBC hawako ofisini. Sasa hii wiki imepita, mahakama iliamua kesi ile ilikuwa kotini na ikampatia rais ruhusa ya kuchagua wale ambao watafanya uteuzi wa makamishna. So sisi tunamuomba rais, kwa sababu hao watu wa Nyamira wamekaa hawana MCA, tunamuomba afanye kwa haraka, achague wale ambao wanaenda kufanya maneno ya kuteua makamishna, awafanyie gazettement, waanze kutangaza hizo viti wa makamishna wateuliwe, ndiposa ikifika mwaka ujao mapema mpate ruhusa kama wananchi wa Nyamira mchague MCA wenu. Sio itakuwa sawa? Kwa sababu hatutaki mkae bila kuwa na MCA. Muna haki ya kuwakilishwa katika county assembly ya wapi? Ya Nyamira. So tunaomba rais, kwa sababu maneno ya kesi imeisha, tafadhali harakisha hiyo process ya kuteua makamishna ianze kwa haraka. Rais alipokuwa hapa tulizungumza maneno ya sisi wa Kisii kuwa watu ambao tunapenda masomo na elimu, kwa sababu hatuna mashamba yetu ni kidogo. Sina mnayo watu wangu hapa. Sasa kuna process hii inaendelea ya kuajiri walimu. Sio process inaendelea. Tunaomba serikali ihakikishe kwamba kuwe na uwazi na haki. Watu wasidhulumiwe. Kila Mkenya ambaye yako na mtoto amesomea walimu, wale wamekaa nje miaka mingi, wapewe nafasi ya kuajiriwa kama walimu. Kila mtu apate haki. Ama namna gani jamani? Kuna watoto wetu wengi wamemaliza college ya walimu lakini hawajapata nafasi ya kuajiriwa. Mwaka 2010 tukabetana president okora ntunde miaka irene. Miaka hiyo tano na isa ina to koni ndio yokore buya tumuirani yokore buya wobe tumotomai umosene to yokoru nani umaro yokoru kucherege jemonde miaka lokera na leo ni magana yo kometa tamu hivi 7 years atuta ibaki miaka ngapi? Kwa hivyo rafiki yangu mheshimiwa Cheragei, nikiwa hapo kweli ndio Samson Cheragei, mimi nazungumza sasa